Ah
yo yo. Di malam minggu malam yang indah sekali, ayo bernyanyi bernyanyi sambil menari. Angkat kakimu goyang goyangkan pinggangmu. Di malam minggu malamnya sampai bersatu. Di malam minggu malam bersama-sama, bergandeng tangan bernyanyi sambil bertapa. Tetapi jangan sampai lupa, ayo goyang sampai pagi. Ya, yo 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 yo. Lasangan cuma gelap, so indah indah. Lasang cuma gelap, mengakar mengongkot, memandang apa kisah jolekku kesana. Tak teta, tak teta, tak teta, teta teta, tak teta, tak teta, tak teta, teta. Lasangan cuma gelap, so indah indah. Lasangan cuma gelap, mengakar mengongkot, memandang apa kisah jolekku kesana. Tak teta, tak teta, tak teta, teta teta, tak teta, tak teta, tak teta, teta. Yuk 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 yuk. Suara suara aku mandang suarane, boleh kepenak uripe. Nime mo dranyo hakita, rangan kantongka, tipong suling sikra kendangane. Suara suara aku mandang suarane, ya 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 ya. Boleh kepenak uripe. Iya, ayo, yo, 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 yo. Eh. Lamor sinama, agame gandrong. So
Lah guys sing siji kok ora iso tangi piye.
Jedek nek kono. Halamak ajantik hati. Kata ajantik tak cantik tak cantik. Tadu 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 tata 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 tata. Halamak ajantik 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 tak cantik tak cantik. Geletak, nah, yo geletak, ayo dong geletak, geletak, sedih, yo. Halaman cantik, aduh, kalian nih, halaman cantik, tik, nah, yo, ata cantik, tak cantik, tak cantik, halang gletak bali mana arung kondore yo madoke opo amano podat parane situ kagandang sarokle ayo gletak jedet mana ya alamat cantik atik sing ngumpul sing dhuwur. Nah, alamat cantik tak cantik cantik tak Hah? Mulai kok tuh? Bosek, lagi ramalan jeneng sama dosetel kabeh ngono iki. Hah? Galo. Sindene petok kan ketemu nih. Bisa kas ya? Bisa kas. Ata ajantit, alah ajantit tak cantik tak cantik. Amba ajantit lo
satu formasi makatan atur panglipur yang saking korongan permesta ibu pilih anggenipun atur panglipur yang teman-teman sedoyo mungkin purwo madyo usananipun kirang perangannya mungkin batu sedoyo estu kadang terus saya sakit nyuwun lumuntur di samudra pangarsono sugeng pepanggihan wonten pagelaran candhaipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindene gabung kabeh nak ngono to ya. Pane rong adus ngono piye? Hati tak minggu sing tak
Ayo yo. Wah. Muring ora gelem. Muring.